bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu ngiyasedelele ngizotshela ukuthi indini abafazi senze ngaloko okwenzayo ukuthi ngikhothi indini umfazi ngoba lento wenza abanyalo wenza ngawo wenza le kwahela uzithulele futhi awuzotshela ukuthi ukhothi indini abafazi senze lento leyo kusho ukuthini lokho indoda uzotshela amanye abantu ukuthi wena uyakhotha kusho ukuthini lokho uyasibona into zingamadoda nathi ngoba nemkhubo yenzayo nemgilo yenzayo yenze le kwahele nizenzele nikhothane khona le hayi lapha kithi uzositshela wena wenza amanyala no ndoda ayake babuke labo osondiya bakuhlawulise ake ukhiphe u200 rand osondiya yinto efuna bayilungisa ke le yakho ngazotshela ngithi ukhothane umfazi usitshela amanyala eniwenze ebusuku senzeni thina ngoba le imgilingwane yini yokusangana kwenu le kwahela hayi la uzositshela ihlangana leni hayi madoda nina enivama ukuhlalisa abantu ake niqhubeke nalo daba la lendoda lendoda ngiyiboni ngasikhala lisebenza kanjani ayikho indoda engasitshela ukuthi mina ngikhothe indini umfazi kwakuphi lokho uyasibona into ngamadoda umesedelela noma uthatha ngale sandla sakho thatha ngesinxele hayi ndoda ake uqolise into yakho azishuwe lento leyo uma nigila imkhuba nigena umfazi wakho nenzana yonke lento emgilingwane yenu niyenza kwahell le hayi la uzositshela thina la hayi mina ngiyazi amadoda ahleka amadoda umuntu ebheda ehlanya hayi kahleni madoda kithi hayi kahleni kanza kwethu kanti yini leyo nibona wrong lo muntu uthatha ngesandla sakhe akhulunywa amanyala lapha mkwethu yalo demet kanti amadoda kanjani Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili inkezo kade ke mina igama ngomveze kuNtuthu ngakhumalo bathi la sibone amagomede mawuthi usemusha la ekhaya ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ukuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu isithu sabantu abaningi iVidio yoMlindisi etrenda lapha enkundleni yokuxhumana yaziwa ngoTwitter iVidio yoMlindisi owazakhela udumo lapha kwi The Queen ngelika Shaka lapha no SK KHOZA kune video nje esitrenda lapha enkundleni zokuxhumana lo mlingisi ebonakala kwenye amavideo lapha eKhotha elaphana inkomo kule video nje uvele ngokusobala lo mlingisi kuhuye lapha ebuka ifoni ephinde futhi aphindelela lapha abaningi nje abantu abathe kuphawula kule video lapha mningi nembono ehlukahlukene lapha abanye bagxeka abanye impela abancoma lapha khona nje esibalande lapha kuma comment ku Twitter lapha bephawula kuyo le video kabanye abaningi nabo baphawule kanjana sothi ukuthinta nje abancanyana nje khona ulwazi madlala uyancoma lapha uthi indoda iyenza njena khona uAyanda uthi but why is so rough when rubbing it ekushuthi uchaza khona lapha ukuthi mangabe sehlikihla lapha kuba uya noma kabi naso isineke lapha nje baphawulile khona lapha uleleka mjoli uthi inkunzi lena ihleze isematheni khona nje lapha omunye ufacility uyababaza ke lapha yena nje uyathuka uthi yo ngiyaqala okunjena abaningi befethu abathe ukuphawula lapha ekhasini uTwitter ngiyazi ukuthi le video abantu abaningi bayifuna lapha enkundleni zokuxhumana baye bamanga lapha mangabe singayifakanga kade ke nje ngokwethu impela uYouTube awusivumeli ukuthi sifake amavideo eceshe afana nalawa kodwa nje wena usungangilandela lapha ekhasini lami kuFacebook kwiRadio Inkezo ngicabanga ukuthi uzoyithola ilink ephelele nale video lena yodumo ku-Twitter mhlawumbe wena engakuthina kwakho ukuphawula mayelana nalo daba ahlanga lapha kwi-comment section sikhulume ngalo lo daba wenganza kwethu bekuzona indaba ezihamba phambili namhlanje kwesisenkezo ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare ukuyikhona ukukhulu kunakho konke nibe nosuku olumnandi nginthandane